Toto ovoc populárna i medzi našima poljoprivrednikami. Hoć je njedveljo, ali še vše veci i parasti, a i še veci hobisti odlučuju za nju. U poljoprivrednim podprijemstve AD Bag u Bačkim Gradištu pred 5 i 4 rokami posadzeli plantažu tej ovoci na 35 hektaroh. Z najvekše časti posadzeni sorti Tonda Gentile i Enis. Toho roku 5-ročni stebla daju kus ozbiljnejši urožaj. Hoć velje думаю, že tu zaštita skoro nepotrebna. Zažem, što muši pirskac 5-6 raz od horotov i škodljivcov. Voda, znači, необходна Іллісковцю. Да то загаря приповідку, що Іллісковцю не треба вода. Напротив, як šitskim rošlinom treba voda, tak i Іллісковцю. I to, kad zasnujete zasad, već bi trebali da maci tako u peršim roku vodu, da bi še sama biljka mogla puštiti korenčog i da bi še počala rozvijati. Njemace u tim ključnim periodu vodu, već maci slušenje samih biljkov. A kasnije u periodu plodonošenja već mace problem, kad njemace vodu priđe sušni rok i jednostavno jezgra še formira, ali ostanje štura. Znači mace škvarku nuka umjesto pravo plodu, polnohovo nuka nič. Iskovci až u 7. i 8. roku daju polni urožaj i već u idealnih uslovijoh, kad maju odvitujúce do patranja, znači zaštitu, prikarmjevanje i navodnjevanje, možu dati 2,5 i veci toni po hektare. Tota firma má vlastnu pekarsku industriju i planuju šicog urožaj plasovac pre vlastnih produktov.